Iyi ni radiyo ijwi y'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi na mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru West Atwa Kaburungu radio yacu voa.com. Mwiwe neza nshuti mwese namwe bakunze radio ijwi ry'Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije. Mu Burundi umuvyeyi ava mu ntara Rumonge yaribarutse abana batandatu ku munsi wa Noel. Jewe nashimishije nta kintu kwise ahubwo nataba bamfasha uzoba aho kubana nabo bana kuko kwashe kubona abo bana bazobaho ko jewe sinishoboye. Uyo ni Hassan Ndayishimiye avuka mu ntara ya Rumonge. Isosiyete Ethiopian Airlines yatangaje ko igiye gusubira kugira ingendo zayo z'iminsi yose ku murwa mukuru w'intara ya Tigray Mekele. Abatetsi bo muri Sudani y'Epfo batangaje ko abantu 56 baguye mu bushamirane bw'amoko. Aya makuru hamwe n'ayandi yose twabateguriye ntihagiraho muja ni mukanya. Amakuru tuyahere kuyavugwa hirya no hino kw'isi. Isosiyete Ethiopian Airlines yatangaje ko igiye gusubira kugira ingendo zayo z'iminsi yose ku murwa mukuru w'intara ya Tigray Mekele. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Julie Mukankusi. Iyo sosiyete y'igihugu yavuze ko izatangira gukora izo ngendo buri munsi guhera kwa gatatu kandi ko izongera umubare w'ingendo z'umunsi bitewe n'uko zizaba zikenewe. Yari yahagaritse ingendo mu karere nyuma y'ibyumweru intambara itangiye mu kwezi kwa 11 umwaka 2020. Ni intambara yari hagati y'ingabo z'igihugu cya Ethiopia na Tigray People's Liberation Front TPLF. Mu itangazo umuyobozi w'iyo sosiyete Mesfin Tasew yavuze ko gusubukura ingendo bishobora kuzahuza imiryango no koroshya ibikorwa by'ubucuruzi n'iby'ubukerarugendo. Televiziyo y'Amerika CNN mu iperereza ryayo ryo mu mwaka ushize yareze Ethiopian Airlines gutwara abasirikare ba leta n'intwaro zo gukoresha ku rugamba. Iyo sosiyete yarabihakanye ivuga ko amafoto yakoreshejwe nka gihamya atari umwimerere. Gutangaza ibyo gusubukura izo ngendo bije nyuma y'iminsi mike abayobozi muri Ethiopia bageze mu murwa mukuru w'intara ya Tigray Mekele ku nshuro ya mbere nyuma y'imyaka hafi 2. Umuyobozi w'inteko ishinga amategeko ya Ethiopia Tagise Shafo Duro yayoboye izo ntumwa zarimo umujyanama mu by'umutekano wa Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed, abayobozi b'amasosiyete ya leta n'abagize komisiyo y'igihugu y'imishyikirano. Urakoze Eugenie. Abategetsi muri Sudani y'Epfo batangaje ko abantu 56 baguye mu bushamirane bw'amoko. Ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Ni imirwano imaze iminsi 4 mu ntara ya Jongle iherereye mu burengerazuba bwa Sudani y'Epfo. Ni nyuma y'uko urubyiruko rwabo mu bwoko bwa Nuer bagabye igitero kubo mu bundi bwoko bw'abamer nk'uko abayobozi babivuze uyu munsi kwa kabiri. Abapfuye benshi ni abanuer. Urubyiruko rufite intwaro rw'abanuer rwatangiye kugaba ibitero ku miryango y'abamer ku itariki 24 ku kwezi kwa 12. Ni muri komini ya Gumruk n'iya Kwangore nk'uko bivugwa na Abraham Kerang, umuyobozi muri guverinoma mu karere ka Greater Paibo. Uyu muyobozi yavuze ko 51 mu bishwe ari abanuer bagabye ibitero na 5 b'abamer bishwe birwanaho. Sudani y'Epfo yahawe ubwigenge na Sudani mu mwaka 2011 ihora itembamo imivu y'amaraso kandi hashize imyaka 10 haba ubushyamirane hagati y'abahinzi n'aborozi. Tugushimire Eugenie. Amapfa muri Somaliland yatumye amabi afatiye ku gitsina mu makampi y'abataye izabo yiyongera. Ayo mapfa ari ku rugero rutigeze ruboneka mu myaka hafi 50 irangiye, yatumye abagore n'abakobwa barushirizaho kugeramirwa. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Abakozi batanga imfashanyo bavuga ko basanze ayo mapfa muri Somaliland yaragize ingaruka zikomeye ku bagore n'abakobwa kurusha abandi baturage. Aha harimo ukwiyongera kw'ibyago byo kuba bakorerwa urugomo no kuba abakobwa bakurwa mu mashuri. Abagore n'abakobwa byabaye ngombwa ko bakora urugendo rurerure bajya kuvoma amazi kure cyane y'aho batuye cyangwa bajya kwiga. Ibyo bituma bashobora guhohoterwa. Abagore batari bake b'Abasomalikazi begereye umunyamakuru mu nkambi bashakaga gusangiza inkuru zabo z'ibyo bakorewe n'izijyanye n'ubwoba bafitiye abana babo. Abakozi batanga imfashanyo barahamya ibyo bibazo by'urugomo rushingiye ku gitsina abo bagore n'abakobwa bakorerwa. Amran Shair ni umuyobozi w'ibikorwa by'ubutabazi by'umuryango Care Somalia muri Somaliland igice kitandukanije. Avuga ko ibikorwa by'urugomo rushingiye ku gitsina byongera mu bateshejwe ibyabo kandi ko uko amapfa agenda akara ari nako abakora ibikorwa nk'ibyo bazagenda barushaho kujya mu nkambi.
Care Somalia ivuga ko hari abana 900,000 bakuwe mu byabo n'amapfa bashobora guta amashuri muri Somalia, 43,000 mu nkambi za Somaliland bamaze kuyavamo. Abenshi ni abakobwa. Abayobozi bavuga ko bagerageza kongera umutekano, ariko inkambi z'abataye ibyabo nk'iya Adan Serban ntizigira umuriro w'amashanyarazi. Uko izuba rirenga niko abagore n'abakobwa basanzwe barazahajwe n'amapfa muri icyo gihugu cyo mu ihembe rya Afurika barushaho kurara barikanuye. urakoze Eugenie Mukankusi kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi. Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika isamanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mu twumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 n'imetero 22. Mu Rwanda mu twumvira kuri FM 104.3. Turi no kuri internet www akaburungu radio yacu voa.com no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu. Mukanya amakuru yo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Raporo y'abahinga ba ONU kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iragiriza igisirikare cy'u Rwanda ko gifasha abarwanya ubutegetsi bo mu murwi M23 mu ntambara bahanganyemwo n'igisirikare cya Kongo mu ntara ya Kivu yo mu buraruko. Abo bahinga bavuga ko hari ivyemezo nta hinyuzwa ko u Rwanda rurungikira abarwanyi ba M23 abasirikare n'ibikoresho bya gisirikare. Temistokle Mutijima umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika yasomye iyi raporo akaba yaduteguriye inkuru ikurikira. Ni raporo ndende y'amapaji 21 ndetse n'imigereka yayo iragaruka ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, aho ivuga ko ibintu byarushijeho kuba bibi cyane mu ntara za Kivu ya ruguru na Ituri. Muri Kivu ya ruguru, iri tsinda ry'impuguke rivuga ko imirwano yarushijeho gukaza umurego hagati y'igisirikare cya leta FARDC n'umutwe wa M23, aho izi nyeshyamba zarushijeho kwagurira mu mpande zose uturere zigenzura. Ku bijyanye n'aho uyu mutwe ukura mikoro n'ibikoresho, raporo ivuga ko uretse amahoro yishyuzwa bambukira ku mipaka M23 igenzura irimo n'uwabunagana, izi nyeshyamba zinaka abaturage baho zigaruriye imisoro. Iyo ngo nishingiye ku bworozi, aho inka imwe isoreshwa $7 y'Amerika, naho umuturage ushaka kujya guhinga mu isambu ye akishyuzwa $3 y'Amerika. Kuri ibyo nk'uko iri tsinda ry'impuguke ribitangaza, hiyongeraho ubufasha mu basirikare n'ibikoresho M23 ihabwa n'igihugu gituranyi cy'u Rwanda. Muri raporo yazo, izi mpuguke zivuga ko kuva hagati mu kwezi kwa gatandatu abarwanyi ba M23 batangiye kugaragara mu myambaro mishya ndetse bafite intwaro ziremereye zitandukanye n'iz'uwo mutwe wahoranye. Isesengura ryakorewe kuri izo ntwaro n'ibyo bikoresho byabonekaga habaga habereye imirwano mu turere M23 yabaga igenzura. Izo mpuguke zivuga ko rigaragaza ko byinshi byakozwe mu 2014 na 2019. Ibyo bigasobanura ko M23 yabiherutse kugura ibyo bikoresho vuba nyuma y'intambara y'uwo mutwe yaherukagayo kuva mu 2012 kugeza mu 2013, cyangwa se ibyo bikoresho bikaba ari iby'igisirikare kindi gifasha M23. Raporo y'izi mpuguke kandi ivuga ko amashusho yafashwe n'utudege tutagira abapilote yemeza uburyo intwaro ziremereye, imbunda n'amasasu byambutswe imipaka. Raporo ikibutsa ko M23 igenzura ibice byagutse by'imipaka Kongo ihana n'ibihugu by'u Rwanda na Uganda, ibyagiye byorohereza izo nyeshyamba kwinjiza ibikoresho no gushaka abarwanyi bashya baturutse hakurya y'imipaka. Ku ruhare rw'igihugu cy'u Rwanda muri iyi ntambara, iri tsinda rivuga ko ryabonye ibihamya bifatika by'ibikorwa bya gisirikare byakozwe n'abasirikare b'u Rwanda muri teritwari ya Rucuru hagati y'ukwa 11 kw'ibihumbi 2021 n'ukwa 10 kw'ibihumbi 2022. Izi mpuguke zikavuga ko kuva mu kwa mbere k'uyu mwaka wa 2022 abasirikare bagera kuri 5 b'igisirikare cy'u Rwanda RDF bafatiwe ku butaka bwa Kongo. Abatangabuhamya babyiboneye, abarwanyi ba M23 bafatiwe ku rugamba cyangwa bishyikirije abo bahanganye, abagize igisirikare cya Kongo n'abo mu miryango ya societe civile. Mu biganiro bagiye bagirana n'iri tsinda, bemeje ko babonye abasirikare b'u Rwanda ku butaka bwa Kongo. Abo nk'uko iri tsinda ribivuga, baribwiye ko abasirikare b'u Rwanda babaga rimwe na rimwe bagenda ku mirongo nyuma yo kwinjira muri Kongo bavuye mu Rwanda. Izi mpuguke zivuga ko nazo ubwazo zashoboye kwigenzurira bimwe mu birindiro by'ingabo z'u Rwanda mu burasirazuba bwa Kongo. Abarwanyi 10 ba M23 bafatiwe ku rugamba babwira itsinda ko ingabo z'u Rwanda zishinga ibirindiro byo gutanga ubufasha hafi y'aho abarwanyi ba M23 baba barwanira ku rugamba.
ingabo z'u Rwanda. Izi mpuguke za Loni zivuga ko zagiye zifatanya kenshi na M23 haba mu kugaba ibitero ku ngabo za leta ya Congo FARDC cyangwa mu gusubiza inyuma iby'izo nyeshyamba zagabweho. Iri tsinda rikavuga ko rifite amashusho yafatiwe mu kirere yerekana abasirikare b'u Rwanda bari mu biturage bitandukanye mu duce two ku mipaka no mu birindiro bya M23 mu burasirazuba bwa Congo. Uretse gufatikanya na M23 mu mirwano ihanganyemo n'igisirikare cya Congo, iri tsinda ry'impuguke rivuga ko abasirikare b'u Rwanda hari bimwe mu bitero bagiye bagaba ubwabo batari kumwe n'izo nyeshyamba. Ibyo izi mpuguke zivuga ko birimo ibyo RDF yagabye ku birindiro by'inyeshyamba za FDLR mu kwezi kwa gatanu n'ukwa gatandatu muri uyu mwaka. Iyi raporo kandi inavuga ko igisirikare cy'u Rwanda cyagiye giha M23 abasirikare benshi nk'izi nyeshyamba zabaga zitegura kugaba ibitero ku mijyi minini. Leta y'u Rwanda ihakana gufasha izi nyeshyamba za M23 ikavuga ko ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo bishingiye ku kunanirwa kw'inzego z'ubutegetsi za Congo. U Rwanda kandi rushinja leta ya Congo gukorana n'inyeshyamba za FDLR zirwanya ubutegetsi bwarwo, ibyo Congo nayo ihakana. Urakoze Temistocle. Mu Burundi umuvyeyi akomoka mu ntara ya Rumonge yaribarutse abana 6 ku munsi wa Noheli bavukiye mu bitaro vya gisirikare vya Kamenge i Bujumbura. Uwo muvyeyi n'abana biwe bameze neza, ariko umuvyeyi wabo Hassan Ndayishimiye asaba leta kumufasha kugira ngo azoshobore gutunga abo bana no kugira aho abatungira. Umugenzi wacu Ernest Shimimana yavuganye nawe atangura avuga uko yakiriye abo bana. Kuko twayifashe neza kandi turashimira Imana kandi turafite umunezero cyane bose. None mwari mubizi yuko afite imbanyi y'abana 6? Rero watubwiye cyane babigiye kwape ko kiro 10. Ni ukuvuga ko abaganga bakomeje kubafasha kwitegura ku buryo n'uyu munsi wo kwibaruka ugeze bari babiteguye. Rero turashimira Imana baradufashe neza mu bitaro. Kandi baramukurikiranye neza atangorane n'imwe yabaye. Ndenda gushimira Imana n'abantu ugiye yabyara baramukurikiranye bose gushika bamukurikirana. Ndashimira Imana kabisa kandi ndashimira n'ibi bitaro no byafashije. Ibyo bitaro ni bitaro bya gisirikare bya Kamenge, na n'ubu niho mukiri, muzahamara igihe kingana iki? Ibitaro by'abasirikare mu Kamenge ndabona ko n'ubu barabaze mu mashini ikiramenya rero n'isibyo hamara, ariko n'ubu baciye mu mashini bomeze neza nta ngorane n'imwe n'umupasi nawe nameze neza nta ngorane n'imwe. Bwana Ndayishimiye, wari ufite abandi bana abo baje bakurikira? Yego nari mfite abana 3, abakobwa 2, umuhungu 1. Yego imbanyi ya 4. None bose hamwe bakaba bamanikiye. Imana ishimwe. None se ubu warangije kwitegura nuko uzabakira, inzu warayaguye? Jewe nashimishije nta kintu kwise, ahubwo nasaba bamfasha uzoba aho kubana nabo bana, kuko kwashe kubona abo bana bazobaho ko jewe sinishoboye. None se abaganga hari icyo bakubwira ko hari icyo bazavugana na leta kugira ngo bashobore kugufasha ugira ahantu babo bana igihe bazaba babavanye aho mu bitaro bazashobore gukomeza kuba ahantu hatekanye hatunganye bagira ubuzima buzira umuze? Yego nibyo turindiriye batubwire, sinzi programa yabo n'abadishwe. Abo bana bawe baje mu muryango mugari w'abayisilamu, nabonye uri mu idini ya Kisilamu. Mbese ishyirahamwe umuryango w'abayisilamu aho ngaho i Burundi Bujumbura babimenye, hari icyo bagufashije? Yego abayisilamu barafasha nk'umuntu wese afite umutima wo gufasha tukamubona. Yego kuko umutima araza kandi asaba n'abandi bose n'abafite umutima wo gufasha baze badufashe nk'abandi. Ndayishimiye, ndabyumva uratabaza urasaba leta kugufasha. Utuye mu yihe komine, mu kuhe mutumba? Jevuga mu ntara ya Bujumbura, ariko mba mu n'umufasha wanjye twaba mu ntara ya Rumonge. Birumvikana rero ko ari abayobozi b'intara ya Rumonge bazagufasha, bazakwitaho
kugira ngo ushobore gukomeza kurera abo bana, ukaba wari waje Bujumbura kubera ko ariho hari ibitaro bifite abahinga bashobora kubakurikirana, ariko ugereranije urebye uko bakwitayeho magingo aya byose urabyishimiye? Yego narabishimiye cyane kandi n'ubunya icyo abashimira. Yego ndashaka n'intara Bujumbura nimvukamo ari gufasha cyane. Bwana ndayishimiye, ndahamya yuko abategetsi ari aba Bujumbura ari aba Rumonge bakumvise kandi n'Uburundi bwose bwishimiye yuko wibarutse abana biyongereye ku bandi barundi bazateza imbere igihugu. Ndagushimiye rero ku bw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Yego murakoze namwe. Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika isaminanira i Washington DC. Mu kanya turabandanya kubashikiriza ubutumwa twarungikiwe n'abakunzi b'iradiyo Ijwi ry'Amerika bwo kwifurizanya Noheli nziza mwahimbaje ku munsi w'Imana. Reka rero dutega amatwi bamwe mu banywanyi bacu badushikirije ubwo butumwa. Twebwe uko turi twose twarashimye naho tutayihimbaje neza, twarayihimbaje uko dufise n'amikoro yacu, uko yashitse uyu mwaka yuko n'umwaka uhetse siko twayibonye, yuko ishitse cyane cyane turi mu bukene bwinshi, mugabo uko turi kose turashima byaragenze neza, kandi n'ubu bamwe n'abafise imikoro baracayihimbaza. ndumva uhuje n'umuvandimwe watwandikiye nawe kuri Facebook, Maniraguha Eustache, ati iyi Noheli yari mbi, nta mafaranga ariho rwose, ati reka twizere ko umwaka mushya bizaba byiza. Reka rero koko tubyizere. Urakoze cyane. Bagize impanuka nabo twihanganishe n'imiryango yabo, kuko si ukuvuga ko nta mpanuka zigeze ziba, hari abasize ubuzima mu mpanuka zitandukanye. No ku munsi wa Noheli ibyiza bijyana n'ibibi, ariko bihangane. Yereka twakire noneho Venuste. Hello? Yego Noheli nziza, urahagana hehe? Nziza kuri twese kandi izatubere nziza. Njyewe ndi kuvugira mu Rwanda, ndi mu karere ka Gicumbi, umurenge wa Bwisige, mu mudugudu n'uwa Kidandari. Ni ukuvuga ngo ejo rwose umunsi mukuru wa Noheli, ivuka rya Yezu Kristo. Nk'abakristo dufatiraho urugero rwo kubaho neza, kuba mu kwemera uko tubayeho, tutagiye kuvuga ngo twishyire hejuru cyane, kumenyana n'abandi mukasangira ibyo musangiyeho, ibyo wabonye ukamenya ko hari n'utabibonye, ubashe kumenya ukaba ukamusangirizaho mukishimana. Yego, ngo ibyiza ni ibisangiwe n'ubundi. Yego, ndavuze nti ngo ibyiza ni ibisangiwe, ikomeza. Nk'uko nyine umucunguzi wacu uko yavutse, bavuga ko yavukiye mu kiraro cy'inka, noneho natwe icyo nyine byatwerekaga ni ukuvuga ngo uko uri kose, uko wavutse, amikoro ufite, akaba ari byo ubasha kwizihizamo uko ubishoboye. Ntabwo ari wa munsi wo gusesagura nk'uko twagiye tubyumvura mugenzi wanjye uvuyeho ko abivuze, ahubwo ukarya uko ushoboye, niba ari ukurya, niba ari ako kunywa nuko, ariko nyine ikindi gisumbuyeho twagombaga no kujya guhimbaza uwo munsi mu kiliziya, mu rusengero hirya no hino, kandi ubu noneho byarakunze. Yego. bamaze kubimenya kumukiza yaje, bagombye kukiyari ngo bamusenge, abanyabwenge bose bamumenye
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda. ikiganiro muri isanga turabaha umwanya tuganira ku munsi mukuru wa noheli, uko mwawizihije iwanyu, isomo wabasigiye n'ikindi mwifuza kugeza ku bandi bakunze ijwi ry'amerika. reka muri uyu mwanya twakire Siriro. wiriwe neza? mwaramutse neza. yego, noheli nziza kuri twese, murakoze cyane. yego yego. hanyuma wawijihije gute rero? muri kiliziya yari yuzuye rwose. umwepiskopi ya diyoseze ya Kabgayi niwe arimo aravuga ngo ese ubundi kera kose mwabagahe? mu nyigisho yatanze mu gitambo cya misa, mu misa ya mbere yasomwe ejo, uvuga ngo mwabagahe mwamurihe, kuko kiliziya yari yuzuye ukabona ukuntu nyine ari ibintu. mwari mukumbuye guhurira mu kiliziya mwese? cyane rwose. nyine mbere ingamba aho zimaze kurekwa cyane, kiliziya twazihuriragamo turi benshi, ariko iyi noheli kuyihimbaza turi benshi byaherukaga mu mbere ya COVID-19. aho covid igereye mu Rwanda byabaga ari umubare nyine, ugasanga haraba nka misa nyinshi, cyangwa se n'izo misa ugasanga abantu baraje babasubijeyo kubera umubare wo kwakirwa nyuraga wageze nyine, abandi bagataha batemerewe no kuba bayumvira no hanze. ariko ejo wabonaga ko abakirisitu bari bishimye, bitabiriye, bakubise n'abarega kuri noheli, n'abantu batajya bajya mu misa nabo bajyayo, n'abatajyaga mu misa bajyayo. twizere ko bataba bagiye kwerekana akenda gashya. Siriro, twizere ko bataba bagiye kwerekana akenda, ndavuze ni twizere ko bataba bagiye kwerekana akenda gashya ko kuba bagiye gusenga. nabyo bivuze ntabwo waba uciye nk'amabere. mbese urambwira ngo kujya mu misa kuri noheli gusa, indi minsi ntibajyeyo, sinzi. ariko ntacyo umva, ntabwo twabibagayira, ahubwo bafite impamvu zabo, ariko kandi kuba nabo n'icyo gitekerezo bakigize bakajyayo nabyo ni ukubibashimira, kuko ubwo ni intangiriro. ikintu cyose kigira intangiriro, ni ubutwari rwose. ni ubutwari. hari n'abaza nyine kuri noheli n'ubundi bagafatiraho, kubera ko none se ubushize ejo bundi rero mwaduhaye umwanya ngo twifurize abantu noheli, ariko ntabwo mwaduhaye umwanya uhagije, mwashyiragamo indirimbo, ntimwakiriye abantu benshi, natanze nimero ntimwigeze mumpamagara. ese umva, reka nkwereke, noneho ngize n'amahirwe, ubwo reka nsabe imbabazi ko ubwo tutari twabageraho mwese, ariko iminsi iracyahari, tuzakomeza tubatumikire. noneho reka nguhe umwanya, noneho abo ngabo wifuzaga ukwifuriza ubavuge, hanyuma no mu bindi biganiro ubwo tuzabaha umwanya bazaduhamagara mwese. ndahera ku banyamakuru ba radiyo ijwi rya Amerika mwese, turagushimiye cyane. twakire Anselme, telefoni ye banza ngo icitse. byari byatangiye neza, nuko ikibazo nuko ngo mutarimo no kutwumva bamwe na bamwe bari kuri FM, ariko ubwo mukomeze mutwihanganire. reka twakire Xavier noneho. Xavier, uraho neza? uraho neza. noheli nziza. kuri twese. wayizihije ute? noheli rero ukuntu twayizihije no mu Rwanda, mu karere ka Huye niho ndi ngewe kuri ubu, bitandukanye n'ubushize rwose. yenda nko muri 2019 uburyo twizihizagamo noheli muri iyo myaka, yenda nko mu myaka 2 ishizeho byagendaga nabi, kuko n'abantu bari bemerewe gusurana no kugenderana kubera covid, ariko yenda yari ivuyemo covid, tuzi ko ibintu bigiye kugenda neza. ariko ikintu cyabaye imbogamizi muri uyu mwaka ni ibintu bijyanye n'ubukene buriho. hariho ubukene, amafaranga yarabuze, ibintu birahenze, ibintu biriho. wasangaga kera rwose abantu basurana bakidagadura, bakarya neza, bakarya inyama, ariko ubu ngubu rwose ibintu byarahenze. nk'ikiro cy'inyama cyajyaga kigura 3,000 ubu kiragura 4,000, n'ibindi biciro by'ibintu bisanzwe byarahenze rwose. mbega ntabwo abantu bigeze bidagadura neza rwose, kwari ukujya gusenga, abantu bava gusenga bakajya mu ngo, byari bimeze mbega nk'undi munsi usanzwe. noneho ari kuba yamenya ko ari kuri noheli rwose. no kurya
wenda sibye ko imvura yaraguye abantu bari barahinze imyaka nayo irapfa ntiyaza neza, ibishyimbo twari ugutoragura, mbega ntabwo uyu mwaka wagenze neza pe. Ibyo ikibazo gihuriye kuri benshi, ugihuje na benshi twamaze kuvugana n'abatwandikiye, icyo cy'ubukene n'ibintu bihenze. Twizeye ko nk'icyo kiro cy'inyamuvuga kitazamutse kuko umunsi mukuru uje niko cyari gihagaze, cyari kiri muri 2000. Hoya ntabwo ariko bisanzwe, ahubwo guhera mu ntangiriro z'uyu mwaka niko byahise rizamuka bitabivuduka kuri icyo kigero pe. Guhera mu ntangiriro z'uyu mwaka niko byari bimeze kugeza n'ubu. Nta cyahindutse ku biciro uko byari byazamutse mu ntangiriro z'umwaka n'uko bihagaze ubu ngubu muri iyi minsi ya Noheli no gusoza umwaka bimeze kimwe. Muri iki cyumweru cyangwa muri ibi byumweru bibiri by'iminsi mikuru nta kintu kigeze gihinduka ku biciro pe, ahubwo byagiye bizamuka gahoro gahoro uko izuba ryagiye riva cyane. Ntabwo ino minsi mikuru turi kwinjiramo ariyo yazamuye ibiciro, byagumye uko byari biri tu. Twizere ko mu mwaka utaha bizaba byoroshye. turabashimiye abakunzi b'iradiyo y'ijwi ry'Amerika babandanya kudushikiriza ubutumwa bwabo, kandi turabararitse babandanye baduha n'ubundi butumwa. Iminsi mikuru y'umwaka mushasha igiye gutangura kugira ngo tushikirize ubwo butumwa inshuti n'abaryango bakunzi bose b'iradiyo y'ijwi ry'Amerika. Inshuti mwese rero mwateze amatwi ibiganiro byacu mu kanya turasozera ibiganiro, ariko nashaka dushimire engineer yadufashe mu buhinga bw'ivyuma, tukaba kandi dushimiye na Aloise Bigirimana yadufashe kwegeranya ibiganiro twabashikirije. Hanyuma rero turabararitse kandi mubandanye mukurikirana ibindi biganiro byacu mu kanya turabashikiriza amakuru. Hanyuma n'ubwo butumwa rero ntimuze mu bwibagire, nk'uko twabivuze umunsi mukuru wa umwaka mushasha, guhimbaza umwaka mushasha ni mu minsi iri imbere gatoyi. Tukaba rero tubararitse muze muturungike ubutumwa muri benshi kugira ngo mushobore guhimbaza umunsi mukuru wa umwaka mushasha muhimbawe, kamwifuriranye umwaka mushasha n'uturirimbo twiza. Ibyo byose tuzobibategurira ngaha ku radio y'ijwi ry'Amerika. Turabifurije rero mwese amahoro n'umugoroba mwiza, mutekanirwe mu banyu no mu byanyu.